Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Raina Quinsa Kids. Kali ini ayah Raina mau coba berburu mainan nih, ya teman-teman semuanya nih. Sambil santai di depan rumah hari Minggu pagi ini, ayah Raina mau coba nih berburu mainan di sekitar rumah sini. Kira-kira ada apa teman-teman ya? Yuk kita coba bareng-bareng cari yuk. Yang pertama nih daerah sini nih, coba nih kita lihat yuk ada apa nih. Wow, ada ondel-ondel sini nih teman-teman nih. Ada ondel-ondel nih. Wow, ada ondel-ondel nih. Nih, lucu banget ini ondel-ondelnya teman-teman. Yuk, yuk sekarang kita coba cari lagi yuk. Ada apa lagi ya di sini ya? Ayo kita cari yuk. Mana ya? Wah, 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 wah. Apa itu? Apa itu? Ada teman-teman nih. Wow, ada singa teman-teman. Ada macan tutul nih. Ada macan tutul, ada zebra nih teman-teman nih. Wow, mantap nih. Ayo teman-teman kita kumpulin ya. Kita kumpulin bareng-bareng. Lalu kita cari lagi teman-teman. Ini singanya nih. Wow, lucu banget. Ayo teman-teman, kita cari lagi teman-teman. Ada apa lagi nih di daerah sini teman-teman? Wow, ada apa lagi nih teman-teman nih? Nih ada apa lagi nih? Wow, ada kipas. Ini kipasnya gambar apa teman-teman ya? Ada yang tahu nggak nih? Komen ya teman-teman ya. Ini lucu banget kipasnya nih. Nah sekarang yuk kita cari lagi nih. Ada apa lagi nih ya? Wow, ada apa nih teman-teman? Ada popit teman-teman. Nih, ada popit tuh. Ini popitnya gambarnya kuda poni nih ya. Unicorn nih teman-teman, warnanya pink nih. Wow, lucu banget ini. Ya, ya sekarang kita coba cari lagi ada apa lagi ya teman-teman ya. Di sini ya teman-teman coba nih. Wow, ayah Queen lihat apa ini? Wah, singa teman-teman. Ada singa nih. Wow, singa nih. Singa di sini nih, teman-teman, lucu banget ini singanya nih. Wow. Ayo kita kumpulin teman-teman ya, semuanya. Yuk, sekarang kita cari lagi nih di sini nih. Wah, itu apa teman-teman? Ada popit teman-teman. Ini ada popit nih. Wow, popitnya warna-warni ya. Ada merah, oranye, kuning, hijau, biru. Ini popitnya gambarnya love. Ya, love. Hehehe. Nah, teman-teman suka nggak nih sama popit nih? Kalau suka, ayo terusin yuk kita cari lagi nih. Ada apa lagi di sini? Coba teman-teman, kita cari bareng-bareng teman-teman. Ada apa nih teman-teman? Wah, itu ada ondel-ondel teman-teman. Ada ondel-ondel nih. Wah, ondel-ondelnya di atas pohon. Wow, ini ondel-ondel nih di atas pohon nih, lucu banget nih. Wow, ayo kita kumpulin yuk, kita bawa pulang. Wah, lucu banget. Ya, sekarang kita coba lihat yuk. Kita udah dapat apa aja ya teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman. Tadi mainan yang sudah kita buru pagi ini teman-teman di sekitaran rumah. Ada pop it, ada ondel-ondel, ada macan, ada singa, ada zebra, ada pop it kuda poni juga. Ada ondel-ondel lagi nih teman-teman. Tuh. Sama satu lagi ada kipas nih. Warna apa nih, lucu banget ya. Lucu kan teman-teman kan? Nah, buat teman-teman Raina Queen Sakit yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk selalu like, comment, share, and subscribe teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.